şifa niyetine yıllardır ve kıyamete kadar Kur'an okunacaktır inşallah. Çocuklarımızın hafızlık yapan ve belgesini alacak o çocuklara bombalar atıldı. 100 şehit çocuğu, 50'den fazla yaralı. Eğer Batı'nın çocukları olsaydı, değil Batı'nın çocukları, Batı'nın tavuklarına dahi o yapılmış olsaydı bütün dünyaya kalkardı. Ama çocuklar Batı'nın değil Doğu'nun olunca, İslam'ın olunca medyada bile haber olmuyor. Ulusal medya bile ona haber yapmıyor. Evet, eğer Firavun varsa, eğer zalim varsa, eğer cehennem varsa elbette ki diyoruz ki yaşasın zalimler için cehennem diyoruz. Ve ey kardeşim sen de şehitsin diyoruz. Cennet seni bekliyor diyoruz Allah'ın izniyle. Allahümme salli ala Muhammedin nebi alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Sizler de Kur'an aşıkları olarak burayı doldurdunuz, şeref verdiniz. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ. بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ما ببارجة قاتشتن فاحشة دزيو أشكرا ترساخة بك پرددنا بيننا وبأمرين خدا دنياي نكا مرقامة يا مظنطر بلاي من نكش طرف الدين مبا حجي كرنا خو يا پیغمبر خوا بهتر بكش حجي كرنا نفس مالبا يا ربي حمل عيشي مدى عاقبة مصبحي بك. شفقاري خير بقاري قدسي بسرما وجميع جزيرة مملكة مرة خدب كي خير وخشي إن شاء الله خطر في قرآن عظيم قرآن زيافتي بيابوها رحمة دبوري إن شاء الله بالرحمة وخوش بدي قربوش خد تعالى والظلم السريع عملي خده سريع يهودية ده مونو خراب كي وجي بردو يا ربي خاطر محمد عليه الصلاة والسلام في فتنات كنا في إسلام ده طب يكون بكيف نفوده يا ربي أو يكودو خلاص بكن وجي بردنا يكودو يا ربي
خدا تعالى بلوش بني لنجي وبدو يا ربي أما هر دعاء جيه في قوسين هذا خدا تعالى بلو بدو إن شاء الله بلو بدو يفتنون إسلام در تخي يا ربي خدا بلو بدو جارو اول اف زیافتو قرآنی اول جزیره ده هاتی چکرن ام گلک من نتاری مفتلیکو خانه خودش مفتی ما راضی به ام ملای هاتیم بین مهوان ما قرآن خواندین اف زیافتو هنه دوین جزیره بین سبب که اف رحم نازل بی خودش واجی راضی به عمره و درج بی که خدا توفیق بده و ایشالله رب العالمین عیشه له خیر مملکت مدب عالم و اسلام ده زیده بی و عالم و اسلام بخ اتفاق سر ریا قرآنه یادیتر او وحشتو عمری قال افغانستان زارو که میه حافظی دیکران رب العالمین جل جلاله شوارا نهله خدای و قهر و پریشان بکه خوین و زارو که میین شهید بخی سبب هشیاری و مسلمان و بخی سبب و یکوتی و مسلمان و ایشالله للسر ماجي لازم فرض العين دا عالم اسلام دكو ام يكي بيخنا رهبر مظن اخوا وكما خير السيد بركات حزب جفرضا نراكرنا امامي كودين حفظ كتجمزو ميرا بت معين فرض العين للسر عالم اسلامي دنابا خدا يكي خليفكي دين اسلامي راكن خاطريكو لكو عرض خدي ظلم بكرني دستي خو بدي بينه لي افضل ما هني بكرني وجه خدا جل جلاله من هلي بخوي وخدان خاطر رحمه كرمه اخو فضل واحسان اخو وان شاء الله ام بونا يعني ويت شي باذن الله خدي اتفاق شي بك معلومه لازم خدا بيجي اطيعوا الله يطاع خدا بكن واطيعوا الرسول يا رسول خدا بكم اول امر منكم اول امر يكون من امر خدي ورسول اكرم ده ومزني خو اوجي فرضه لسرماكم يطاع وانا بكن فرض العين لسرماكم يكيرو ناف خدا مراكن